Evo, prinuđen sam, rudari Kolubare, da vam se obratim još jednom. Naime, pogledao sam snimak sa televizije GEM, to jest izjavu gospodina Grčića, v.d. generalnog direktora Elektroprivrede Srbije i mog kolege, kako on kaže, do jučerašnjeg, Raše Krsmanović, novo postavljenog lažnog predsjednika sindikata radnika EPS-a. Nisam želeo da komentarišem, juče sam izbjegao da komentarišem, da bilo šta kažem o postavci i o njemu lično. I zaista uvijek sam imao lepo mišljenje o tom čoveku, nikada nisam imao problem sa njim, nikada nisam dolazio u sukob sa njim. Ali kad čujem da Radoslav Krsmanović kaže Milan Đorđević je od danas običan radnik, on više nije bogat i on me razrešio i člana odbora sindikata Kopova i člana odbora sindikata Kolubare. A ja preporučujem poručujem i kažem Raši Krsmanović, ti si Rašo, korektan čovjek bio, ja ti želim puno sreća ako ti budeš predsjednik sindikata radnika EPS-a i želim ti da budeš mnogo bolji i uspešniji od mene. Ali nemoj da deliš sindikat, to ste upravo radili 1,5 dana, delili ste ga na klanove, vi, ne ja. Jer dok vi pominjete klanove, gospodo, u sindikatu radnika EPS-a ne smije da postoje klanovi. Protiv toga sam se uvek borio. Jedinstvo u sindikatu radnika EPS-a sam pravio, nažalost, ili na sreću, ja sa ostalim kolegama. I nisam ja taj koji je moćan i koji je Bogom dan, nego samo jedan od kolega, prvi među jednakima. Uradili smo mnogo stvari. Uradili smo jedan od najboljih statuta u istoriji sindikalizma ove zemlje. Uradili smo jedinstvo kroz jedinstvenu listu. Vi to sada sve hoćete da potrete i da rastorite. To ste samo trebali, gospodo, da uradite na legalan i legitiman način. Statut sindikata EPS-a je neprikosnoven i jasan. Pravila izborna u sindikatu EPS-a su jasna. Sve ste prekršili, uradili ste nelegitimno. Ali, usput da vam i to poručim, niste imali 28 ljudi i to ste napravili lažno. Imali ste mnogo manje, gospodo, a dokazat ću vam da sam ja u pravu. Ja ne želim nikakvo nasilje, ja se sigurno neću otimati za fotelju za sebe, niti ću sprečavati rad sindikata EPS-a. A gospodinu Grčiću da poručim ovde, piši, gospodine Grčiću, krivičnih prijava koliko hoćeš na mene. Ja sam ispravan pred Bogom, pred rudarima, pred radnicima Elektroprivrede Srbije i pred sobom. I radim svoj posao časno i pošteno 26,5 godina. Svašta ste vi izgovorili optužujući mene. Optužili ste me da ja urušavam energetski bilans. Bojim se da vi to priželjkujete. Ja ga nisam urušio, niti sam pozvao rudare na štrajk, niti sam pozvao na napuštanje radnih mesta da bi vi likovali. Ne, naprotiv sam rekao u Balkanskoj, a reći ću vam to ujutru ponovo u Balkanskoj, na nastavku protesta. Ja se borim za istinu, a istina je tačno sljedeća. Uglja za rudare nema za ogrev njihovih porodica i nije ga bilo. Tek ste počeli juče da izvlačite ugalj u nekoj maloj meri. 2/3 od ukupno upisanog sušenog uglja nije izvučeno za rudare Kolubare, nije izvučeno 5.500 tona sirovog uglja. Pogledajte koji je datum, pogledajte koji je mjesec, to je istina. Zarade ste zakinuli rudarima od 1. januara ove godine i zakidajte ih u kontinuitetu. Neću vam to dozvoliti, neće vam to narod dozvoliti. A to što ste vi mene optužili da sam ja svašta izjavio, ja sam izjavio samo golu istinu. A gola istina je svaka reč koju sam izjavio, mogu da je ponovim, u svakoj instituciji ove zemlje. I pozivam institucije, pošto vi u vašem govoru pretite meni, ja se osjećam jako ugroženim, moj život je ugrožen i moje porodice. I zato pozivam sve relevantne organe, MUP, državu Srbiju, vladu, predsjednika države, da shvate ovo ozbiljno i da zaustave tebe, Milorade Grčiću, u tvom pohodu i tvoju unutrašnju kontrolu. Nećemo vam dozvoliti da se više tako ponašate. Ja lično se ne plašim za svoj život. Oprostio sam se od svog života kada sam krenuo ovo, ali tvojoj bahatosti i bezobrazluku nema kraja. Ti pominješ kako sam ja napravio grupu građana i izašao na izbore. Da te samo podsjetim i da podsjetim moje rudare, da podsjetim celu javnost u Srbiji. Grupu građana smo Pici i ja osnovali zajedno 2012. godine, a na toj listi, zamislite, slučajno se našao i Raša Krsmanović prošle godine i Bogdan Vukotić i našao se puno ljudi još
Našao se i Žoka Pantelić, našao se i Dejana Mijatović, znači gro sindikalaca koji su bili, ružno je reći, na onoj strani, je bila upravo u toj grupi građana od 2012. godine pa do dana današnjeg. I svi smo zajedno se borili za bolji život u Lazarevcu, a nismo se borili za vlast i nismo se borili protiv Aleksandra Vučića. A vi se, gospodine Grčiću, zapitajte sa nekim lokalnim moćnicima, da li ste se vi borili samo za lokal, a ne za republiku ili obrnuto? Ne znam šta vam tu smeta. Da li vam više smeta, ako ja kažem, da podržavam i ponovo kažem gospodina Aleksandra Vučića i njegovu politiku, ali ne podržavam vašu bahatost, vaš bezobrazluk, vaš cinizam. I, dragi moji rudari, dođite, svako ko je slobodan, ujutru, bez straha, dođite u Beograd, podržite protest, podržite sami sebe. Hvala.